Utuku wa ira kirabu-inĩ kĩa Gawanaz mwena wa makutano Laikipia. Urari wa ihinda iritũ kũrĩ makĩria ma andũ 40 arĩa marahithũkĩirwo makĩnyua njohi mehingĩire mathaa-inĩ ma curfew. We are officers. From the county. And we will talk. Wapi? Nyandarua. We are on our way to Meru. Please, we are on our way to Meru. We have two cars, 060 to 49. Na hiyo ingine 078. We have two cars. Hawa ni walevi hawa pande kwa gari. Wewe wacha kuweza Mũgũrũrũ-inĩ ũrĩa ũranjĩrĩirie thaa thita cia ũtukũ nginyagia thaa 9 ũraheire andũ ya tigiti wa kũrika heho-inĩ ya thero thutha wa borithi kwaga kũmathikĩrĩria ona thutha wa gwĩtetera atĩ marĩ na marũa ma kũriũnga ũtukũ. Nyandarua County as works officer or Jorok sub county na tuko na gari mbili 249 na 278 driver ndio huyu na tuko na gari nyingine na mimi sina shida. Niende nikuonyeshe mketi hapa nionyeshe mkubwa gari zetu mbili nako sawa. Munini wa commissioner na OCPD wa Laikipia irathiro maugite gutire hindi magwitikiria waganu ta uyu uthi na mbere mwena uyu na gutire mundu no mori iguru ria watho. Tumeingia pale kama saa 6:30 na tukapata shughuli zinaendelea pale, watu wanakunywa pombe na kukula bila kuangalia protocols za COVID-19. Na pia masaa ya curfew kama vile tunaelewa masaa ya curfew ni saa 4 usiku, lakini masaa ya curfew pia walikuwa wamepitisha bila kutambua kwamba ni makosa walikuwa wanafanya. Tumefanya raid ambayo tuliwahi kunasa watu 41 ambayo walibreak mambo ya curfew, walibreak mambo ya protocol of COVID-19 kwa sababu walikuwa tu hapa akikunywa bila kuweka mikakati ya curfew ama protocol ya COVID-19. Utuku-inĩ ũcio ngari 4 na thia 6 nĩ maraikirio ngono makiuna watho wa COVID-19 na mũkana mũrũrũ werekeirio kũrera magĩire kĩene mawatho maya. Na ningependa kuhimiza hata wale ambao wana neighbor Laikipia East kwamba wakati tuna enforce hatuna mipaka ya kuenforce, that is one. Na pili, tuki-enforce Laikipia East, nataka kuambia watu pia wasivuke pande ya Buri kwa sababu katika enforcement ya police pamoja na national government hakuna mipaka. Amwe ya arĩa maikĩtio ngono mararorete ũthoni mwena wa Meru ĩndĩ makũrara thero-inĩ cia ceceni ya borithi ya Nanyuki. Nĩ mũthenya wa mwambĩrĩrio meharĩirie gũkinywo igoti-inĩ gũcokia thitango. Na wale ambao hataweza kuraise curfew watakaa na iko nafasi kubwa ambayo tunaweza accommodate hawa alafu Monday watapata kotini. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Julius Karithi wa Munene. Bana gari.